ispričati onda cijelu priču o tome malome mjestu. Više nego remek djelo, pogotovo za nas Dalmatince koji možda malo više razumijemo određenje. Pa, namjesto kupanja, mi bi ipak ostali pred televizijom i gledali šta će se dešavati. Toliko star nisam. Nakon ovoga kišnoga tjedna, u sunčanu nedjelju kolegica Burmas i ja napokon smo se odlučili sastati i pitati građane Splita, to jest dvojicu zaista zanimljivih građana o Miljenku Smoji i našemu malom mistu. Sjećate li se našega malega mista? Pa, normalno da se sjećam, to je recimo serija koja se u Splitu gleda od malih nogu. Ja sam rođen puno kasnije nego što je malo misto snimano, ali itekako se Sjećam. Jeste li jedan put ili više puta pogledali seriju? Više puta sam je kao videća osoba pogleda, a kao slijepa osoba sam 2 puta pročitao knjigu. I to je nešto što se u mojoj obitelji repetitivno gleda. Znači, i moja dica sad koji su mali, isto tako se sjećaju već maloga i kasnije veloga mjesta. Smo imao suprugu, Leposavu, koja je prijavila Smoju na tadašnju televiziju Zagreb, ili kako se to već zvalo, da će napraviti scenarij za nešto dalmatinsko. I onda on je na tome natječaju dobio, kako je već tad bio popularan novinar, i oni su novce koje su dobili potrošili prije nego što je on ništa napisao. Tako da je i Leposava njemu pomagala u stvaranju toga, ja bih rekao, remek dijela splitskog kampanilizma. Možete li nam reći što vas je privuklo i što vas je zadržalo da pogledate seriju? Je li to humor ili nešto drugo? Pa gledajte, kroz taj humor koji vi gledate u serijama ala Malo misto i Velo misto prožima se istina o toj situaciji, o tom vremenu, i svaki put kad pogledate ili Malo misto ili Velo misto, bar ja, doživi na neki novi način, jer drugčije dok sam ja gleda, onda su vam neke stvari oduzimale pažnju, oči. Ali kad slušate recimo Malo misto u vidu knjige ili serije, neke stvari drugčije doživite. Pa ključno je bilo to što ja dolazim iz vremena kad nije bilo mobitela i druge zabave, nego si sjeo pred televiziju, a kako su moji roditelji sjedili pred televizijom, a nije bilo 10 televizija, onda se taj serijal gleda cijelo vrijeme. Pa tija ne tija, uz roditelje, makar kad si mal, taj humor i ne razumiješ toliko dobro. Ali onda uz roditelje sam jednostavno to zavolio. Možete li nam reći, sjećate li se Bepinine smrti i zapravo kako su mještani Splićani doživjeli tu smrt i jeste... Toliko star nisam da bi mogao, ali znam po priči starih, svi su iščekivali šta će biti, hoće li prid oltar, hoće li priživit, neće li priživit. Ali da su Splićani nešto toliko star nisam. A ja sam recimo u prvom gledanju serije doživio kao, to je to, bija sam mlad dite, nisam razumio. Već kad sam bio starija osoba, gleda sam na to drugčije, na neku neuzvraćenu želju njenu koju je Luigi obeća davnih dana. A na kraju kad vidite spojeno je puno likova, ako ste čitali kakve izjave od Smoje i njegove supruge Lepe. Bepina je spoj. Bepina je u biti bija sam Smoj, a Luigi je bija recimo Lepa Smoj iz njihovog života. Ako uzmete malo stvari, ona je kćer doktora koji je, kako bi rekao, sve je to tu nekako spojeno. Teško se poistovjetiti ili nešto, ali kažem vam, to su serije, ne remek dijela, to je više od toga. Oni su imali tad obrnutu ulogu. Leposava, budući imala već brak prije, a i Smoj imao nekakav brak prije, i to ne baš nekakav, nego s jednom fantastičnom sarajevskom glumicom. Oni su bili u poziciji da se Lepa nije tila nikak udat. I onda se Smoj zapravo stavio u položaj Bepine, koju doktor Luigi neće nikako odvede pred oltar. I Smoj, nažalost, razvija karakter Bepine tako da je na kraju ubije, a onda je doživljavao teške neugodnosti. Kažem, nije bilo mobitela, nije bilo nešto drugo s čim bi se publika mogla identificirati, pa je to bila televizija, tako da su oni ulazili u te karaktere.
i čak je na rivi neke su ga žene bile istukle, pa nije dobio je zabranu ulaska u pojedine ugostiteljske objekte, a to je njemu teško palo, tako da smrt Bepine nije baš dobro prošla u tadašnjem Splitu, a ni u cijeloj Dalmaciji i bivšoj propaloj državi u kojoj se malo misto zbilja gledalo. Može li se reći onda da je to jedno remek djelo? Više nego remek djelo, pogotovo za nas Dalmatince koji možda malo više razumijemo određene situacije, određene šale, nego neko koji je iz unutrašnjosti Hrvatske kojima to nije normalno. Evo, možete li sada izdvojiti neku scenu ili situaciju koja vam se najviše dojmila i u kojoj smatrate da je najbolje predstavljen taj dalmatinski mentalitet? Pa imate recimo, to je jedan kada nakon Drugog svjetskog rata, kada se oformi naše malo misto u turističko, kada su mislili onaj komesar i predsjednik općine da će moći sve dobiva mukteka i nje, znači čovjek pošćer došao isključit telefonsko jer su oni mislili da su oni nešto u ratu zaslužili, na kraju im se dokazalo da ne. I recimo ima ona epizoda sa Božićom, sa Radlasom, kad kidaju žice, kad se tuklo sve to. Recimo to su neke scene, ali cijeli serijal Malog mista i Velog mista je jedan veliki događaj koji se svakome, iz svake epizode morate vi izvući po jedan detalj. Građani stavljali u kožu tih likova jer nije bilo razvijenosti medija kao što su danas, pa ne možete čitati, ne možete pratiti što šta toga, tako da televizija je bila sve, tako da jednostavno recimo taj srednji stalež i niži stalež koji nije bio tako obrazovan, nije bio blizak knjizi i recimo literaturi, normalno da se stavlja u koži tih karaktera koje su s moje lepa i normalno genijalni Marušić razvijali i razvijali. Biste li poručili mlađim generacijama da pogleda u Malo misto i zašto? Pa, to je jednostavno po meni bedasto pitanje, jer to je, recimo, ajmo to staviti na neki, makar ne možemo uzimati jednakost Biblije i nečega, ali ako ćemo Bibliju kampanilizma, splićanistike ili čega već, Dalmacije, to je jedno od dijela koje bi se trebalo pročitati, pogledati i uvijek mu se vraćati. Naši sugovornici na zanimljiv su način prikazali naše Malo misto, te smo sigurni da su vas potakli da pogledate seriju ako već niste. Malo misto je zapravo opće mjesto u Splitu, znači priča se o Hajduku, priča se o nekim bastionima Splita, a jedan od bastiona Splita je zapravo i Malo, a i Velo misto. 3 ključne riječi. Pa mogu. Koje bi to bile? Ljubav, smijeh, prijateljstvo. Tema razgovora je u Splitu još uvijek Malo misto.